Om Swastiastu. Merdeka. Suksuma antuk kala niki Pak Putu Supatike sampun ngicen titiang ngalah maca cerpen apa Bu keroyokan. Maca cerpen keroyokan niki iwau sampun somah titiang ngocen maca cerpen mangkin titiang cerpen sane kebaca titiang niki menjudul Nang Kocong, kekawian Bapak I Gusti Putu Bawo Samargantang. Ipun sudah terkenal nggih, sampun terkenal niki untuk puisi nane dane nggih sampura niki seruning Bapak Gusti nonton ampurayang niki titiang ngewacen sira uning nenten manut ring Pak Gusti ampurayang niki titiang wawu melajah niki nggih ampun wonten 100 penonton niki. Nggih tiyang kawitin nggih. Nang Kocong. Sampun augu raris langit dipunika gulam. Sabahe tedun tan rerenan menawi tan pacang telas. Sarwi meduluran angin barat sani mawinan megelantusan rab umahi melakar antu genteng taler ling sehantiingi ngantos don pisangi pada uek wiaden ngaplug sehananing wenten kewentenan sedesa-desa rauh ke kota sani ketiban sabah mewah angin barat waluya sekadiring genah payudang ning sepi sakemaon ring sore ni puniki sabahing ngerimis malih keampahang antuk angin along para janone sekaditan rungu mererot-rerot sepanjang margi Gajah Mada. Sejawaning punika kepanggih mekudang-kudang kuli. Pedagang kaki lima kernet mewah supir. Kewentenan punika ngaboten petugas lalu lintas. Munyin sompret mewanti-wanti ngempengang kuping samian sangan tenang menuju ke petin sawo sane ketegan antuk warga Banjar dur petin sawo nenega wong rare kekalih mayusut lu ngantos 5 tahun. Maka kalih rare punika sedih kingke pengangonipun sami belus sepanjang margi sane mejenukan maka kidung kesarengin antuk detabuhan maka kalih rare ni punika bengol matanipun sarwi nyambahin sekar ure sepanjang margi sane keentas.
Sapa sira punika sedo? Petaken silih sinunggil sane nyelelek ring sisien margine. Anak mati, pesaut anak tios anggo kitan. Luteng ibu, tengudo sing nganggo bale-balean, mepayas bandel uang warna-warni. Penyawis anit tiosan malih. Tuh, subuh tawang anak lacur, tuah amun tu yang hidang nimbal sanit tiosan. Malih ngangge jinah sekaruro petaken sanit tiosan. Minap pedulung saking keluargane, wiaden nyaman berayone, wiaden wenten sani sesepelan. Tegarin je iwasin, cerik-cerik megarang pis bolong. Mungwing jinah bolonge tan sidereret ring Bali. Sekancan sani kekutang, pasti wenten sani nudok. Maka yuktine jinah bolong saking Cina sedawak kerajaan Hindu ring Indonesia. Sapa sirop nika sedo jero? Malih wenten sani metaken ring para jenukane. Nang kocong, pesaut saking sani ketakenin sada bangras. Mangdo sebanding ring munyin gamelane sane mebarung. Kocong? Nang kocong tukang parkir ring Gajah Mada niku. Oh, nggih. Gelam apa yo? Dong udah nata padamnya nih. Oh, sakit keduk iriban yo. Pesaut sane tiosan. Anak moko biasanya sakit keduk, pepusuh enduk, tekanan darah tinggi, ane nimpalin anak berak, sakit dekah, ngangsak. Ipun nak segar-gar sana dibi, ndija bisa, anak jemat kadipun diastun moko, tuara pandas, sakit keduk. Sakit ketuk ani lumrah, bapak pengede wiaden ani sugih meliah nanging kena nani setato grungsut minap pipis kusugiane pikoleh saking becek moyanin sanitiosan. Meh nyon mati kerana apa? Penyaut ani lenang gitu. Oh, dijo bisa wiragonawang pesaut sanitiosan. Pengetut jenukane gegancangan temeng kangin nyujur setro kano main. Setro sane paling linggah ring kota Tabanan. Setro punika tenanin pacang pek. Ngantos kayang kewekas santukan sani magama Hindu mendem sawo wanangi wanta akejap ngantos ketanginin pacang keabunin malih saha sahilan-hilan atiwo-tiwo. Sewadak pedagang kaki lima, kuli, kernet, sopir, dagang surat kabar ring pasar Senggol Kuban marga Gajah Mada uning ring nang kocong wong lanang uning mepengadeg adap anak mokoh cepak mata pis-pis bok kekeh gemrong mebibih tipis kadi wong dadu. Raosne polos saha sakite kenah malih sawil seliwah. Raosne polos saha sakite kenah malih seliwah ten manut sulur.
semalihne setate mejaler bawak duh ne kari bajang sawetara sangelikur tiban semalihne kapikantan kadi anak cerik nang kocong kesungkemin antuk para janone saking baut lelucone mudut manah wong akeh ipun jemot mesewitra ring sapesira ugi sorene makarya sekadi tukang parkir rikala semeng nulungin somahnyane madolan sesangan orog-orog lempok miwah klepon sarwa sangenan jajo Bali sekadi mangkin jajo Bali ring pekan niku ipun madolan setatelais sampun janten nang kocong sareng somah ipune jemet olas asih sarwa sanganan sane keadol antuk ipun sami merasa sat rasa cara Bali pengajine mudah sakewala wantah nang kocong sareng somahipun madolan ring pasar sengo pasti dan wenten pekuwuh sami dagangane telas kadol sedurung dam daso semeng burot yang minum gede antura malih akeh sane kepariangen tengudo nang kocong sane polos malene baut pisan duh ni cenek pengawit ipun padon saur pesire jesane mekanti ring nang kocong sejeroning marga Gajah Mada akwe hantenuning ipun padem sekadi kadudut rasa kapiolasan para pamidara mecampuh ngatehang sawanang kocong kesetron lo karyani kurenanan kocong kesinahan ipun kadi meblengak antuk padam ninang kocong ngeling segu manahipun kadi kayes nyirsirangin sedawak surup niko ngenenen bok luh karyani kadi kaurut-urup dadap alon sakewalotan presida ngenukang manah luh karyani mo dong udah keto tonak subotita hidoyang widiwaso suksera trimo dogen pican betaro pesado ikaing kantin somahipune sane sedina-dina ngadol surat kabar ring kota punika nanging loh karyani kari sungsut manahipun loh karyani kari mandegan ring setrone sareng pianakipun kekali durung lanyok budak wenten sipto sane tawah sedurung somahipun padang nang kocong setato ipun memedih sedawak ipun kari jumah sakewalo ring jabo sekadi biasane baut wenten sane dados pengawit ipun ni pedih boyo je sangkaning bian bungut paon miwah keluarga sane dados dadalan ipun sebet inik pekuwuban sane sayan suwe sayan cemer miwah opok sekancan punyan kayune sane rimbun mekatah kepungol umo pabianan sane ngiterin kodot kelas dados pegubukan keluarga berencana miwah transmigrasi wiakti lancar tur becik
saking pengenon sejabaning Bali punika sami ngardi pekewah. Semalih ring kotone numbuhang wong corah-corah, copet, maling, garong lan sundel. Saking kewentenan film sane kruna gemas meparikose sayan-sayan nadi. Malih perangkat motor Honda, Vespa, Yamaha, Suzuki, Toyota, Kijang, Colt, Mikrolet nyape kadiaku. Sedina-dina wenten sane metabrakan. Kadi niki ke kemajuan zaman niki ke mewasta nganyarin jagat. Sane sugih mawa sugih. Sani lacur nyangetang lacur. Sira dados bukuh keruwetan puniki. Nyabran memaca surat kabar ring kios bos Ikaing miwah rikala nonton TV ring umah pisagane. Nang kocong sayan-sayan keblenger. Wake sing nyak pules sesamat ipun nang kocong ring somah ipun talerik Ikaing sani dados sawitan ipun sering mepangenan. Menapa aning rutin li tuara jemutang uripe biasa-biasa rogen nanin somah ipun nimetaken ring nang kocong. Loh, urip iragone anak mula kene. Anak mula keto. Idewek hidup ini kewalo ngantos ang mati dogen. Anak mula keto. Nyai Nawang yen subuh mati nento. Mati to yo mati cara anak ngipi pules dis. Jak tidong-tidong yen cara gurun wakine ngajin budi satu yen subuh mati to madan suargan. Tuaro ado buin merasa layah jaro kewah. Idewek hidupe di gumi ini saking ngulurin indrio. Idewek hidup ini cara anak mayudo nyiatin basang layah bak teken arjo jadi miwah kekukup bahan desa kala patra hidup di kali kedituan sing ado ane nyantulin nyai ngugu kengkenang berwake ngugu sawirah wake itu nentahin mati. Manipuan lakar man giliran mati. Nah, mani yo mani sudan munto beli kocong de bos liunan pepina ingetang pemilu subepaok de bos keliwat nyen buin manupah ane jelek. Icang subonawang hidupnya ini icang tusing ngewohang. Nah, yen gitu tuh bagus. Gitu masih beli ajak cerik-ceriki. Kengken hidupnya ini. Nah, kini bon. Wakil karunas ring ide sang yang widiwaso. Apa ngedigumini ani tusing adem melegenda. Uyaden apang lebur jagate mekejang. Saja beli budoh jeneng ngebuka kita. Sapunika bebaosan ipun ni sarang muanin ipun saning rangayang luh karyan sekadi bengong. Ingat teken kocok. Ikaing nutugen nurin luh karyani taler ipun sekadi ngon medingehan. Tan kerasa ngotelang yeh mata melusin pipin ipun. Dawa petengisane dibi mebawa sering muanin ipun ni luh karyani. Nang kocong nahar sepret
misi antangin antalgin do kedo ikaing nembahan ane kedo menyengkalin sayang ikaing kasepan ngadegang nang kocong ipun ten mangihin margi tios pacang ngerahayuang sawitrane nyen ngurang lakar nyangkalaning nang kocong lawang ini subuh bat wong angon ngilang sakit rase sawire icang sing nyak pules sing tian ngidang pules waki mekido pules meklo akitu bak nih banang kocong nguluh duang besik pen antalgin kesundul ban sepit apucong sambil ngomong paeng ibu nengil dogen ada buen lihat ini wake cara anak tawa wake tuara buku turis yang melalung di pasih kuto wake nang kocong turis gumi ben ak ke Jepang nincap jagat suargan kocong turis gumi ben ak ke Jepang nincap jagat suargan ingat nang kocong mucahin kewentenan kadine mangkin nang kocong malih ipun mebaos wake subematur ring ide betaro buene penagih icange tua besik pianak gelaya apang presiden nemu bagio setuok manipuan apang hidup statutan santulang ketu masih kayang cucu ni seterakan yen kapo dadi sakeluarga saling tulung sinulung tusing je cara janine ane sugih keliwat sugih ane lacur sayan lacur penyelat sugih kelawan tiwas ane ngerat hidupe ane ngai letuh cemar sekadik kletuhan rawano nyusup ring dewek nang kocong ngawinan polonipun bek merag-ragam sabahe tedon ten rerenan angin barat meju-muju ngelinus sakewalo ikaengipun niscaya pisan manahipun sekadi kemang sani kalang padang bintang-bintange mumul sadaudak bintang kesadian pacang rauh sejeroning kauripan malih suryaning ngerorokang ring langit tekau sekadi tes pulas ipune nang kocong Tabanan 21 Februari 1982 Anggih kadia sepunika wawu tiang sampun mace cerpen serat nyentiangti mace cerpen Bapak I Gusti Putu Bawo Samar Gantang sani memudo nang kocong becik pisan niki cerpen puniki intinya protes ring kehidupan sani mungkin enggih suksemo sani sampun presida nyarengin niki akeh niki Carma Citra nggih suksemo catra putus parika suksemo niki sampun ngicen titiang galah sampun kapok beli nak marah-marah melajah dane niki wenten Dwiarto Eka Mudiarto Ike Yase suksemo nak marah melajah neka Dewo Ade Ayu Asti Made Bawo Gentleman Gerik semua sampun nyarengin
melaut suatamu makasih Kade Esa tonge kawange malaya niki semeton titiang so ikran titiang saking SMP Pegri 10 Eka Sematini sampun nyarengin suksema Komang Mini Ari Prawira ri pe niki semeton keponak tiang leng Jepang niki nonton pe suksema niki Indra anak temuku sehat-sehat selalu dek sana dek. Komang Ardike Ming Dewi Demika Dewi Patiang niki ini Pak dosen suksema Pak dosen Juliana Kang Wang angklung leung angklung leng YouTube soalnya keluung Komang Ardike pih sing sangat sadis nih anggih wantah asap punika tidang presida nyarengin nguacen cerpen niki suksema majang ring 40 suara saking Bali komunitas Mahima apa dan Bu kena di Bangli itu Bu di Bangli itu komunitas Baskom apa namanya Baskom suksema niki titiang anak Bangli tembuku nggih yen wenten iwang titiang atur titiang saniten manut ring jalane sareng sami semeton FB sareng sami titiang unas gam rono pengampura salam kemerdekaan merdeka Om Santi 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 Om